spet se bomo slikali. Hello. India, very, very beautiful. Aha. Jej. Če ti, no, bomo vsi na sliki. Eni mi naroden rečete, eni pa rečejo, ne. Se mora pa na vsake 20 metrov staviti. Že mislim, da ima še eno šanso, pa tele mi izgledajo veliko bolj prijazne. Meni izgledajo pa žleht, glihko ugrizne. Ne, so bog zob nimajo. Te se pa mene bojijo. Še eno zadevo sem hotel pokazati, pa je po moje novo ujela. Pa je klele gospod rekel, da naj upele gor, kaj je 1 kilometer drugače. Both! Aha, okej. Thank you. Dober, ker nama je še policaj pomagal iti, da smo šli 3 gor na motor. Dober se bomo temu klanku odložila, da še bomo hodili gor. Thank you, sir! Yes. To, malo več kaj 1 evro. Super. Thank you very much, my friend. Ni zadovoljen. Ni zadovoljen. Že nova priložnost. Ne pustijo se, niso ljubiteljice kap. Pa nama ga je ratal videti. Tole je največji top na kolesih na svetu. Ni bil pa nikoli uporabljen v kakšni bitki, ampak so samo enkrat probali streljati z njem. 50 kg težko kuglo so dali not, pa 100 kg spodnika in pa so streljili in menda je 35 km stran ratu jezer zaradi udora. Dobro, to jaz ne verjamem. Jaz tudi ne verjamem. Verjamem pa, da so veliko spodnika dali not, pa probali, kolikor se je dali. Prav do konca mi je zamoril ta potovanje, ker sva se pogovarjala z enim orang videografom in sem ga vprašal za kakšen nasvet za dron, če vse v redu, če lahko vzletim. In je rekel, bog ne daj, zato ker je Rajasthan pod okriljem kralja. Submerge that you're seeing over there, na? Yeah. That is a complete control room. It's an army control room. You cannot control it anyway, it can be shot down. So basically shot down is like a gun they have. They don't shoot the gun, they just do the range firing. Point fire, that's it. The drone gets down wherever it is. Je rekel, direct jail. Pa še dobro, da niso kaj probala. Pa probala kje drugje na tem potovanju, če bo šlo, če ne mi je pa režal. Kaj bova že probala zmutiti. Ta zapor, tudi ne vem, koga naj resno jemljem, ampak a veš, če te da nekdo v Evropi v zapor, se ti zdi, da bo že nekako ven prišel, ampak nekje sredi Indije, pa ne vem že, če ti bo ratal me ven spraviti. Že v Ljubljani mi ti rekel, v Indiji bom pa čist vse probal. Dobro smo potonki. No ice. No ice. Thank you. Sladoled, špageti, pa malinovc. Moram ti priznati, da mi niti malo ne mika. Razkuhani špageti, zelo sladki. Lahko rečem nekaj najslabšega. Pa 2 Haribo bombona. Bližala se je nevihta in takrat še nisva dobro vedela, kakšna vožnja naju čaka. Kako imajo to zlizane gume? To je noro. Telefon dal. Tehle odstokov pa nimajo glih zrihtanih, ha? Predvsem je po moje pol smeti noter, to kak je voda. Daj povej mi, koliko dolg je dežval, da imajo take ceste? Ja, ni 10 minut tam živeti. Je pa že vse zaliv. Ceste je zalival od vzgor in od vzpod. Tole izgleda kar nevaren, ampak veš kaj je pa dobro, ne? Da veva, da sva zavarovana, prvaru zdravja Vzajemna za 1 milijon evrov. Mava zavarovanje Multitrip. Tole je kar Multitrip.
I kill you. Basket. In srečno sva prispela do hotela. Midva še kar suha, drugi pa malo manj. Naslednje jutro pa so se z avtobusom podala proti vzhodu države. Tale se mi zdi pa bolj razsud bus kot v Afriki, a ne? Ja, skoraj, ja. Pa tudi von je zelo unikaten. Ja, sta kar na istem nivoju. Določeni sedeži so za vlešt, midva so pa ena redkih, ki bova sedela. V kateri rad primaš vse tole? Veka piha, ven. A piha? Nek nivo, ne. Malo. Tiki mesala, bar. Vtičenca. Ja. Pa je nivo. Je pa tudi najbrž ruleta, če dela, ne? Zakaj ne bi? A ti kaj inicira na to, da ne bi delali? Ritme boli tega trdega sedeža. Ja, je pa fajn, da sva dobila sploh sedeže, da sva šla na ta prvi postaji gor, ker še malo po nova imela več kje sedeti. Ker bogato se je napolnil avtobus. Sem si pa med postankom še enkrat ogledal naš bus in me je kar fejst začel skrbeti za moje življenje. Tam imaš helipad, le za drona. 7 ur sva se cjazla proti vzhodu Indije, v bistvu že zelo blizu pakistanske meje. To je v bistvu ta malo bolj puščavnac del, kjer smo pa zdaj že praktično vstopili v puščavo Tar. Iskreno, ta kraj Bikaner, meni ga sploh ni priporočal nič na internetu in mislim, da v resnici prav zelo lepa, ni? Malo spominja v bistvu na maroški stil, a ne? Ja, mene je tudi takoj na Marakeš tale terasa spomnila, Ja. ko sem gor lezel. Tukaj je bilo neko središče, ko so se ljudje iz Perzije pa iz Kitajske dobili v Bikanerju in trgovali s svilo. Zdaj bom pa pokazal, kaj ti prinese 8 evrov v malo manj turističnem kraju v Indiji. Prinese ti zelo znucano ograjo. V glavnem do gor je bil kar projekt prideti, ker to je pa toliko ozkih štenk pa vrat, še nisem videl, pa vsako se moraš paziti, da se gor nabutneš. No, to je pa najna skromna soba. To mi zelo sumljivo, da niso sam trgovali tukaj s svilo, ampak tudi z jogi, oni Kitajci. Aha, pa jih imamo, Ko imamo to neke vgrajene omare. Shit. Ne dam kakšnih stenic tukaj not. Ne, se zgleda drugače čez to. Ko bo je to lift, ali kva? Ne, to so štekari. Luč. Sem mislil, da je klevun lift, veš, za postreščke. Dej nehi. Active Plus, strah in trepet komarjev bikanerških. No, zdaj pa najbrž ste se spraševali, če sva že uprala eno žehto perila, ta peril ni najin. Kljub temu, da terasa je privat najina. Dežuje ne veliko očitno tukaj, ker je tale precej izpostavljena zunanjim vremenskim vplivom. No, zdaj pa gremo WC pogledat. No, ena se na ven, ena se na not, ena boje na not. Joj. To je pa nek hibrid WC-ja med čučavcem pa navadnim, a ne?
Čekaj, kako pa greš kaj gor, tako? Ne vem, po moje kontra, če ne bo umivalnik služil kot več. Tega sem skoraj zlomil. A skole? Da sem kar sedel lepo, ule, kažem je ta pahljača. Če ti je vroče, pa ima. Kako se pa zdaj kle tuširaš? Iz 3 lukenj teče. Je pa topla voda, kar danes nisem imela. Se odločaš ti, kaj namestiš WC, ali boš do sem dal noter, ne, boš imel čistega čučovca, ali boš imel tega navadnega, ne. To v bistvu imaš opcijsko, ne. Če se nisi že takoj odločil, da se pol, ali boš bolj na evropsko stran šel, ali bolj na arabsko. Ja, to so pa v Indiji večkrat že pogruntala, da takole v bistvu od Lijaka samo eno cev v prvi otok speljajo in so rešili problem. Ne komplicirajo. Mava pa pred izhodom na teraso tudi eno fajn, kaj je to, srednjeveška bi se lahko rekla, neka pručka ali kaj. Fajn, veš, da ti prav pride pismo zjutraj, kakavico spiješ. To so včasih tako imeli, veš, to je bilo priročno. Ali pa da leži, da lahko žarenco zamenjaš. Valjda, na vse sem mislil. To so bile včasih štenge, ko še ni bilo teh vrat in si šel klele gor na to teraso, veš, kaj je tam vhod. Naredili to naknadno, a vidiš? Prav si imel. Čisto vse pogruntava. Pljuv smo, kad v en brezen rezem noter. Sploh ne morem zruzati. Tale gospod, ki nama je v bistvu rentil stanovanje, je rekel, če hočeva nekaj lokalnega probati. Kako veš, da je lokalno? Ker v bistvu nobena stvar ni napisana v angleščini. Odlično. I was also filming a few Indian weddings, so I know your type of wedding is at least 5 or 7 days long, right? Yes. It's like a 5 or 7 days. Does it cost on average for a couple that are getting married to get a wedding video? Whole weddings. It's gonna be cost like 150,000 rupees. Oh. Yeah. Cene so pa kar evropejske, Jurja 800 za... For how many days of shooting? You have to shoot like couple of days, 2 or 3 days. The editor takes like minimum 1 week. Yeah, how many videographers, editors are There involved? is like 3 photographers, 3 videographers, 1 editor. Aha, ok, pa vzamem nazaj, pol je pa to kar naenkrat si razdelili na 6 ljudi. Sam video se že predvaja na poroki in že sam snemajo en teden, pa ni več toliko evropejska cena. Zdaj smo šla, da bova nekaj probala, nekaj tacga sladkega za podzob. Biskit? Ok. Hotel sem vzeti nekaj, ko še nisem videl. How much? 5. Okay, thank you. Hello. Hello. You are very bad choice. Bad choice? Why? Not good? Follow. Not good? Not good. Are you open? No. No. Return. Zdaj me še manj mika, ker so oni rekli, da to ni dobra zbira. Aha, v bistvu gre za nek kornet. To je neka vanilija krema. Ja, sej, recimo, to je bilo v neki tovarni zapakiran, ne. Ja, kakšne pa misliš, so kle tovarne? Neko polnilo s čokolado pa z nekimi kroketki noter. Ja, pa ni tako slabo, veš. Čokolada pa kornet, če ni bilo nikoli slabo. Sam zanimiv, pa zakaj bi se nekdo nekaj takega spomnil. Zato, da ne rabiš hladilnika za sladoled. No, vsega pa tudi ne rabim pojesti. Saj ne vem, če so čisto pripravljena, iskreno, kaj naj čaka, midva toliko uživamo v tej vožnji, v tem prometu. Vsako to drugo motorno vozilo na cesti je rikša. Oziroma po enih azijskih državah se reče tudi tuk-tuk. Tako da so midva včeraj vsakega taksista ogovorila, če je možnost, da bi jo posodil. In je vsak rekel, ja, ampak dobita še mene, ampak sva midva rekla, ne, brez tebe. In bova midva to manevrirala, ne. In tudi rada bi videla zdaj to puščavo enkrat, ker kle sva sred puščave, ampak sva spet v mestu. Tako da... Greva do puščave. Z rikšo. Imam nek tak
čuden občutek, da vas spet nekaj ven kopala. V bistvu ne bi bilo čist nič novega. Ja, lej, so pa z rikšo po Indiji svojo vozila, to je pa tudi neka klukca. Smo pa plačali temu vozniku dnevni zaslužek, njegov plus 1000 rupij več. I drive every day morning to evening 2000 rupee. Understand? So 1000 I give to you and I staying in home. Se pravi, za najem bova dala 35 evrov na dan. Ja, v redu. Mislim, po mojem, bom to dobro zaslužil. Seveda pa mal me je strah tega prometa, ker to kle vozijo en čez drugega. Sam po hupi moš fajn odrihati. Pa predvsem po levi strani voziti. Bomo že nekako. Še preden jo parentava, moram pa jaz en dolg izterjati. Prijatelju sem posodil, pa mi je glih toliko dolžen, v bistvu, da bova si pokrila to rikšo. Gregor! V redu, ti? Super. Imaš ti NLB? A bi mi lahko ti nakazal zdaj ta denar nazaj, prosim lepo? A na klik? Ja, ali prek klika ali pa prek NLB-ja, kaj je lažje? Je pa fajn, ker njegovi starši delajo na NLB-ju, ne? Tako da si domač s tem. Ker se mudi že nimava, mi dva cajta, ki bi šla rada čim prej naprej. Sem rekel, da bo takoj. This is our rickshaw, huh? Yeah, new tuk-tuk. रात ही कह दिया मैं कि सलाम ज़्यादा सौका रही है. Here is the Carlos. Very big tension. Because many problem for me. You- Because why? he saying to me, why you give tuk-tuk? Why? I don't know, he fight me. Why? Because I say, yesterday night people directly talk to me, he asking for too much commission. I say, why I commission? Yeah, Because I very give too cheap for tuk-tuk him. of course. Because he always, forcing me for take commission. Ah. And I say, me no commission. Today morning very big fight me. But so what? I met you on the street. Yeah, but he asking why like this Carlos? Because my staying my hotel people. Ah. Big problem of me today. That's why I am coming, my brother and me too here. And outside, otherwise fight. Oh, really? Yes. Očitno so se malo kregali, glede kdo bo dobil najin posel z rikšo. No, just police say and then call me. Okay. Okay. Carlos, I am someone police stop me, so I will come and I will take you. Ah, okay. Okay? Okay. Everybody police know me, so I help you, don't worry. You put in the online, in the online side, YouTube. you know? YouTube. Yeah, so my name. My name is Carlos Bikaner. I work in the tourist 20 years in my city. So I know very well everything, all the European people, and I help you all the people. Slovenia is very beautiful country. Ja, to je zdaj ta veliki moment, ne. Zdaj mi bo malo pokazal, kako se manevrira s tole rikšo, pa bomo pa videli, če sem pripravljen. This is Piaggio, no, this is This is Bajaj. Bajaj. Yeah. This is Indian. India, India. Made in Delhi or Mumbai? No, Goa. Goa, made in Goa. Wow. And then A na plin je to. kolega priklopi in to je to. How many kilometers with this gas? 200 kilometers all full tank. And what in case we run out of gas? Yeah, so you just call me. I call you. Yeah. We go to the gas I station. found. Bit. Yours? Full name. Bit is the full name. Sofin Khan. Sofin Khan. Nice to meet Nice you. to meet you. Kako mi je roko z ruku, da je cel čaj polil. Take a tea. Thank you, I'm good. I had 2 coffees like this. Bit. Mr. Bit from Slovenia. If police stop us, 200 rupees Yeah, under the table you go directly. under the table like this. Yeah, same like this, India. This is how it works. Yeah. Okay, and oh, thank you. Can we go to Varanasi with this? Yeah, possible. And we leave it there? Yeah. Motorbike. Very cheap. I will speak later, no problem. Motorbike mechanic. Mechanic? Wow. Big respect. Ja, lahko greva pa tudi na drug konc Indije s tole rikšo. Tam bo trajal en teden. Yeah. You take it there. Yeah, I take drop and I will back me drive. We can do it tomorrow then. Yeah, possible. On the way in the photo, video and Good experience, good huh? experience. Adventure. Yeah. Very, very nice. So you said 200 is enough, but what if he wants... I think maybe no possible 200 rupee. But maybe it's not sure. Police give or not. But police no understand English. Okay, so police I think never stop you. Okay. This is my promise. Police is also very happy. Okay. So this is a clutch. Yeah, this is clutch. Up and And then... second, third, fourth is down. Okay. Okay? Okay, my friend. Okay. Someone accident you, then you have to pay for tuk-tuk. Okay. How much is the entire thing? New? Yeah, new. $4,500. If you buy possible and you sell in the Varanasi.
Okay. Okay, and this is Horen. This is I'm going to be using a lot, right? Yeah, so people understand. People understand. Okay, sir, see you later. Thank you very much. Poglejte ga, Mahatma Gandhi v rikši. Pazi kravo, ej. Pazi kravo. Wow, že veš koliko je stresno. V Indiji furam rikšo. To. Le to, četrta. Le to brez rok. To. Hello, brother. Hello. Hello. Aha. Ej, vsi nama ful trobijo, ampak najbrž je to v redu, ne? Brez skrbi. Bolj ko bom trobil, bolj sem njihov, a veš? Mi smo ima kratke te predstave. Tam. Delimo. Ti vidiš, kako jaz že Indice prehitevam. Ja. Pazi, krava na cesti. Ej, pa naš krave zbil, ker je zabor. A res? Ja. Kaj mi poveš? Ja, ne z dronom leteti. Po eni strani je vse tako ful na frit, ampak po drugi strani pa greš lahko tudi ful hitro v zapor. Se mi pa zdi, da vsak tako naprej pogleda, ko tebe vidijo, pogledajo naravnost, pa še enkrat pogledajo, če so prav videli, da mu zungu voz rikšo. Jebentič, no. To boš pa le umaknil. To brez pardona, ker imamo močno pesek vsake toliko zapeljati, to je to. Where do you wanna go? How much to the desert? How much? 100 rupees. 100 rupees. Too much, my friend. Too much. Oh, no, my friend. Too Oh, much. No. You can go out. Okay, I will go. 80 rupees. No way. 60. No. Okay, 50. Okay. Oh, you're making me headache. 50 no good. You people Good, no good, good. 50. No. To pa je zdaj že neke vrste puščava, ne? Začenja se počasi. Zdaj pa ne vem, moja prav dolga pot naj ne čakal. Probiva, ne, kakor bo šlo, pa obrnilo. Dajmo. Dobro ga koplje. In déjà vu. To pa ni dolg trajal. Koplje, pa gre. Jaz sem zdaj ful skrobke zraven držal, pa to, da bi z obrati ga porinil, ampak sedalo, kva, ne. Mislim pa, da od vseh najnih podvigov je bo tega najlažje ven spraviti, ne. Brez skrbi. Aha, fajn bi bilo, če damo ler. A gaš kar sam probo prvo? Leru je, okej. Čak, da vidim. Je pa ni to lahko spet. Kaj pa zdaj? Pa se ga tudi premaknem, ne, kakor zgleda po en stran kakarjola, da ga bova prevrnila. Je kar težek. Je par 100 kil pa ima, ne, tale rikša. Menjava. Ajo, Leru. Je. Ni šans. Sam balanca se obrača. Dobro, da sam 15 metrov, ne? Ja, balanca se skozi obrača. Koliko je vroč pesek. Ajde, ravno zdaj. Ahaha. Si tako, ko doma gledaš iz kavča
Pa nič tazga, ne, kaj malo ga porinaš. Samo v tej vročini ti gre pa tukaj energije. Noč, očitno ne bo šlo preveč opuščavo s tole rikšo, ampak probala sva. Človek bi rekel, tam, kjer je volja, tam je pot, ampak tale pot je bolj uhrna. To... Tako je cakno. Kot da Benz ne bi not pršel, se mi zdi, veš? A je kaj, kakšen stikal za dovod plina ali pa kaj? Tole sem jaz včeraj kupil. Gandhi. Poglejte ga. Prvi dirkač indijskih puščav. Gandhi. To mi boš mogel dati pa za let, let. Shit. Ajde Gandhi, a bo porivala. Kakšne vtore imajo narejene. In tam se mi je zdel še bolj nepredvidljiv kaj od spod, ampak bi bil bolj ta stran. A me bo odhakla, da ne? Ne, si kar dober. Zahakla, pa tik pred vrhom sva, glej to. Ampak kaj nama treba tega, a? Sam da si dam jaz ta Gandhi očala gor, pa je ful boljš voda. Ful lažje. Ful lažje, ja.